Kani kadai kadudashan Meghalaya bat ni pedang sobahai pibaro syakatup Khubor jengi minta kastab. Shuaban pai syaki Khubor ki babanya ngini pet syai ki mat bokongsan. Daka task force penbana umentri rang badu ban penkala hai ki kam examen. Yaro umudi ya u Astrophysics na Manipur bajar kerteng ya kaken huan ki klo daka kerteng kapung loktak na Manipur. Kentu umudi ya ki samla ban penyaso bat kishnong Khubor. And Windra ka sarkar pedeng da ka Public Examinations Amendment Bill. Bat khor ka Mirabai Chanu ya ka takmak siar ha ka Commonwealth Games 2008 Rio na ka benta ka India. Mentang ini pai syaki Khubor na kaleng gejala. Ka State Disaster Response Force SDRF henin kasi kalayo ban sei kamet yap jong ubri ubala jar ngai na wa nyang leng hajan premier Milliam hadin ka jingwat kabalane lasaw sngi lenter. Kani ka jingwat kapala sedang ha ka arpu artereng unaitung ringkat ka jing etre lang bat ki pulit ka maungam bat ki nong shong shnong ka than ka kinthop ya ka jingwat ha shilenter jong ka wa da ka bapendon kam ya ka lingdri ni ka rubber inflatable boat ya ka te ka met yap kabala lap de ki nong shong shnong ha ka arpu santereng unaitung la sei ha ka step sngi ublei hadian ba ka jinglong jingman ka sun beneng kalaman baha batla IT no shaki pulit ka maungam banle e ka badan kam katkum ka an. Yaka film documentary Views of Empathy lapen I ha headquarter jong u Director General ka Assam Rifles Light Corps kapapen pau yaka jinglom yaka history kapala record lengba ki jingkren jong ki brio ki ba ithu yaka jingja baram ki riti kol shore ka jings kem jingmut bat ki tenrai jong ki jat ben rio naka kani ka documentary ri kala long ban yo ring ki so jong ki rangba bat ki samla kapapen iru yaka benta jong ki jingruai kabapa shortcut tu kat ni ka jing start jong ki apartment ka jing kan tiu ka men siam sngolam bat ka jing sok what happening ka jing kan art tungin ya ngap holor ka ni ka Khubor. Documentary Weeps of Empathy kabala penwonder da ka vibha lakhera mat kabala shna da upara share barwa lapen I headquarter jong Director General ka Assam Rifle Light Corps kani ka film kawat penya ikitan rai jong ka jat ben reu naga ka jing scam jing mun par ka riti call shore ka pa pen pau ya ka jing sngolam ka jing sngotu jing mun bat ka jing la ben penne pen sa ya ka jing start tan rai haba a jing grand hadin balada pen I ya ka film kala khera kala banjur ya ka jing dan kam pan ya thu khana kham ben penne pen sa ya ka history bat ben pen klan ya ka jing ide ha ke imlang salang kani ka program ka pinti kana biang ni ka jing ang no jong ka Assam Rifle man kintiu ya ka ready to stir jong ka than chai lam ngi ka jing e grand ka jing e tli ka wai hakari. So Nagar Oral History Stories of Empathy was one effort to capture the culture of Nagaland through the lens of empathy. As such, there is no dearth of content on the internet about Nagaland and its culture. But when you view it from the lens of empathy, the stories, all the cultural aspects, they sound very different. It's a different part of Nagaland that comes to the fore. Combination bentalang daw Air Marshal Inderpal Singh Walia Balongru AVSM VM Air Officer Commanding in Chief Eastern Air Command Kumukangsan
Ringkat Lieutenant General Vikas Lakhera, ubalong ru AVSM, SM Director General ka Assam Rifle, ki officer rangba, jong katanat Indian Army, bat ka Assam Rifle, ki sipai jong katanat Batai Khubor, ki kena puli, ki pahayang Assam bat ki nong song jong kanang ba Shillong. Hakani ka singi Air Marshal Walia mula batai bakani ka documentary kalong kung katup sa kan ma ban penne ban sa ka history bat ka imlang sa lang jang ka chai pen riyo naga benta ki pateng ki ban sawan. For generations in the past, when the written tradition did not exist, our ancestors in all parts of the world have preserved their essence through their memories and oral rendition. Bards, griots, poets have sustained these respective rich oral history traditions all over the world. So here today, we have seen and heard the elements of Naga history, which have been spoken from the heart and has assumed epic-like qualities. For me, this movie has had a twofold impact. In some way, it has captured some of the history, and it also documented many of the sociological aspects of the proud Naga people, the way they function as a society. So this remarkable documentary does not merely record history, it breathes life into the very soul of Nagaland. Malashna da upara share barwa gani ka film kawat panya ya kijing itu khana pateng kajing don ni kajing mot ka scam marketin rai jong ki jai pen reu naga lim ba ki sur jong ki rangba bar ki samla samhoi jong ki imnang salang ka papen pa ya kajing skongren kajing song ba kajing pen ya pen sa ka ten rai hakani ka chan ngen la pen iru ya kajing rai pat ba ka baning kong ka walk with me da ka Assam Rifle Public School choir hapo kajing pen ya jong nong hikai rai umahai kani ka jing rai ka pen pa ka Khubor ka ba klan jong kajing skongren kajing scam jing mon So when Project Empathy and this idea of documenting the project came to me, it was an opportunity for me to also pick up the threads where I left and look at it from a completely different perspective. And it was a very happy challenge that, you're so colored as a filmmaker when you come to Nagaland. And you have a certain preconceived notion that probably took me 21 years to maybe get out of that. And then when Project Empathy came, and it was a completely different perspective, which I had to unlearn a lot of things. I think the governing principle while approaching the film from the start is empathy. And how do you practice empathy? As a filmmaker, how do I bring that into my own craft? I believe this film is part of that continuing history that, that probably the young will also be able to understand and, add their perspective to oral history traditions. Kanika program kapan pau ya kajing yai beteng jong ka Assam Rifle man pen klan ya kajing pen skau tu ya ka culture kajing ya sok ki imlang salang ba kajing ya teli hakari limba ki sin jam ki padan jing mon ha ka imlang salang. Video report TT News Meghalaya. Mentangin na pai shiki Khubor na kathan cha te lami. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ulayaro yu Astrophysics na Manipur u Dr. Ronaldo Laishram namar ka jingla ban ai kerteng thamai ka kenhun ki klor da ka loktak protocluster da ka bashim na ka kerteng ka pung loktak ka badan ha Manipur ha ka benta ka bashispa laiphun rio chong ka man ki baat u Menteri Rangba Du ulakhat yakani ka jing job kum kamat jong ka jing sarong yakari bat ka jing ai men CM yaki samla na India. Ulaong bakani ka jing itu ka pen I ka jing long tenrai jong ka Manipur ha ka start sayen ha ka perthei kat ba ka pen I ka jing edai ka bajaliu jong start sayen bat ki tenrai jong मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं
और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है? दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। Mama Natong Menteri Ketenat Kampok Yeng ka Arunachal Pradesh. Ulakentat yaki Khubor hamsaya halor ka jingwan kentur puat ki bana China ha ka jela. Da ka bakentu yaki brio baken omnget yaki jingkam ki bompat la pen shisha ki basa priang ha ki social media. Haba krenshai shakilat pathai Khubor unatong ulaong bakam shamladan satya kanu ka jingwan kentur puat jong ki bana China ha Arunachal Pradesh but ulapen scam ba ki shipai ka India ki pahara ya upot usam met labat si. Ulapen pawi ke jing scam maka China kan omnuat banjam sya shilyang wat tang shi en shiru sya upuat kari India. Unatong ulakar pa di kilat pathai Khubor ban pen shisha hashwa ban pen mi ya kum kini ke jing keno bat pen scam byang baka sarkar bat ki pat ba kari India ki yang scam hasenda bat ki shipai ban yada ya kari. दिल्ली में आपने स्टेटमेंट दी चाइनीज इनकर्शन को लेके। चाइना इनकर्शन की खबरें आती हैं, आप स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, दिल्ली में भी आपने खबर करी कि दिल्ली में भी आपने स्टेटमेंट दी थी किसी चैनल को कि इनकर्शन के बारे में। ये जो चाइनीज वाला जो आपको खबर जो इंक्रोचमेंट दिखा रहा है सोशल मीडिया में, आप लोग से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मेरा अरुणाचल का मीडिया का मित्र, एक बार आप लोग जाकर आप कवरेज कीजिए ना। अब ऐसे बोलने से हमें आप लोग कर पाएगा, जाके देखिए ये हकीकत में है कि नहीं है। चाइनीज कोई अरुणाचल में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। लोकल्स कह रहे हैं, लोकल कह रहे हैं, वो पूरा सारा आप जाकर लोकल को जाके आप कैप्चर कीजिए जाकर। ये सारा सब झूठ है। हमारे जवान 24/7 अपना मातृभूमि भारत माँ का रक्षा के लिए वो पूरे बॉर्डर पे करे है। कोई चाइनीज का कहीं हिम्मत नहीं है जो हमारा अरुणाचल के भारत की जमीन को 1 इंच का वो इंक्रोच कर दे। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारा अफवाह है, ये सारा ऐसा अफवाह है, ऐसा कुछ। Mentapat ini pai syaki Khubor na keleng keri. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ulapen bena bantau ya ka high powered task force banwanra ajingkala hakikam examine kaban clear do ustad bapau hakalan technology nandan nili kani ka kinhuan kaban kinthop ikiriu shampang na kapuli puthi technology bat ki bor penyat kam ki ajingmat ikilat kilenti ban penlong ki examine ki bakhuat basai ki bala manshania bat ki ba penshong nongrem haka technology Menteri Rangbadu ulaong ru baka sarkar kan wanra ekaan bathamai ha parliament haringkat ki kendoan ki baperkheng bante lakam ye jing bombyang bat banyadai ka lawe jong ki million ngut ki samla puli. फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो
हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ong baki samla ki dei ki bor baklan na ka banta ka jingthmu ya ka Viksit Bharat but ula kentu ki samla bakin shimbanta shitraham na ka banta bante ya kari habakren shakinong shimbanta ha ka Viksit Vibrant Village program lingba ka video conference henen kasi ula ong baka jingpen roy ya kishnong ka dei ka nongrem ban kentiu ya kari but kadawru ya ka jingpen kala ya kishnong ki badon ha ki than khappuat lingba ki jingpen bha ya ki jingtai but ki wei pat ki jing shakri ki badan kam u menteri rang badu ula ong ula ya ro iki samla ken thei ki belai shimenta hakani ka program but ong bagani ka jingthmu kalong ban pen khlan ya ka jinga trailang hakari da ka ba pen ya so iki samla but ki jaka badan ha ki than khappuat आप जैसे कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। साथियों, मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। Ka Sarkar kan Sawandra da ka Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2018 ha Lok Sabha menta kasi haying dorbar. Kani ka bill kalong man penkala ya ka rukam trekam ka Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2018. Ya kani ka bill en wanra da umentri ka Sarkar pedeng Ujitendra Singh. Hakani ka singi thoding ka kenhun menteri ka Sarkar pedeng kala menjor ya ka draft bill ban thaw da ka jing bishar ka bastat bat ban pen tikana ban pen shitom ting e la dalap ya ki badon kti pelat tu ya ki kwat jing kili lani la da pendon kambakla ya ka rukam pen ya exam u menteri rangba barem u Atal Bihari Vajpayee ula pili patba ya ka AI holobox ha Pradhan Mantri Sankra Halaya Henin kasi kabala penla ya ki nongjong kai bekin yoi ha kabaya dei ba kajing im bat ka pating jong ha kani ka museum en pen iru ya ka Kargil Vijay Deswas ha kaba en pen ikar pang da ki video ki dur ki dar ki shithi ki balabu ban ken ma buram ya ki sipai ki bashlur jong ka Indian Armed Force ha ka por ka thma Kargil ha usnem 6000 khandai spa khandai ha kani ka singi la pili patba la don lang ki bahiyeng hasem jong menteri rang badu berem. Mintangin ya pai shiki Khubor na kaleng ka perthai. Ka jingplo ding ka bajur hakathan shathi sabni jong ka France ka balapin bor ya jan R.R langmut ki brio ban kinria no na ki jaka bakidon ha ka ba ka jingplo ding kalapur shajan jong ka nongba bordu ki bor pinya ki ong bakal air ka bajur ba ka jinglong jingman ka barkhyang kalapin long ki jing persang penlip ding ka ba e hadu kata kata kat ba ka rispain ka ba marjan ru kalapin kinria no ya ki nong shong shnong jong ka ha ki benta ka ru duriaw ka than mi namar kini ki jingplo ding mentapat ni ne phai shaki Khubor ye le kai
ka klur nar kari India ka mirabai chanu kalawan nam ya kari India da ka bakhori ka takmak siar haka 8,000 riu Commonwealth Games ha Glasgow da ka bala bandra hadu ka jingkhia ka ba shispa khandai phau kilo haka liang ka jinge khun ba saupo phra kilo haka liang ki kin thai kani ka dei ka sian ka balai bakala la bandra ya ka takmak siar haka Commonwealth Games hadian bakala yo ra haus nam 8,000 phra bat 8,000 aru Shu ke India kalakhur artli ki takmak siar ki takma rupa lengba uchanabam Rishi Kanta Singh bat uraja Muthu Pandi haka jinge ko ranar katba haka boxer Ujadu Man Singh bat ka Priti Pawarki kila poi shaka quarter final ka India menta kalayo hadu sautili ki takma ka we ka takmak siar artli ki takma rupa bat ka we ka takma rno मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि हाँ इस बार में मैं मेडल दे तो पाऊंगी पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थी इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा थर्ड गोल है और मेरा 4th मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कंपटीशन लेवल जो था वो मतलब मुझे लगता है कि आप लेवल में इतना नहीं था तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में कि मेरे को बेसिक फोकस जो है मेरा एक रिकॉर्ड में रहेगा क्योंकि अब आगे एशियन गेम्स भी आना है तो उसको लेकर के भी कुछ ऐसा कुछ प्लान चल रहा था जी हमारी ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी पर मेरा फर्स्ट haka jingile kai cricket ki shinrang henin kasi ke India kalapelim no eka Zimbabwe la lai pusan ran haka T20 international kabalai bat kabakhatdu banra sandon yaka ni kalimpung yele kai da lai la not ha Harare da kababe eka thong balabu da ka India kabalong shispa khandai phulai ran ka Zimbabwe kala sha khangla no tang da shispa san punyo ran haka jinghap no jong nyongwat ki wicket haka ba umayang yadav ula yuaban khur live wicket Hashwa Waidhav Soran Vashi ulala man kamay propway ran hakaba ka India kala kamay hadwi shispa khandai poar nakabanta ka sanwat ki wicket hadin ka jing job haka ni kalumpong ka India kala yo bat biang ya ka kedan banding kong haka ICC men's T20 ha Durand Cup ka ba shispa lai phusan ka Indian Army football team kala la ban peliem ya ka Samale Swari da iwela not haka jingile kai ka group B kabalong ha Kolkata lengba upi Christopher Kamay ula yuwa bantep ya ka kul haka 9 minute haka jingile kai group C kabalalong haranchi ka Jamshedpur FC kalapaliam ya ka Sri Lanka side defender FC da Sanla not Urena Fernandez ula yuwa da ka hat-trick but yuwa tep haka por 9 minute but prapu minute kat ba uaman CK but Devendra Dhaku Murgaukar kila yo banthap hadien but ra sandon ye ka jing job with the keeper coming out there's a spark about this boy and he has a lot to prove and there's the first statement line in his new colours of Jamshedpur Priyashan just goes down a little bit early Aman's just got the quality and the vision just be able to guide the ball over Te mentang ini pet ika jinglong jingman ka sun beneng hakileng ke benta jong ka jela. Hatura ka jingshet kalong ka jingshet jingkhet ka sun beneng ka bakiu kalong lai phu a degree Celsius bat ka bahyar kalong arphulai degree Celsius ka jingsngam ka hau kalong prapo saw na ka shispa ka jing hab slap kalong r.9 millimeter haba phai pat shanong ba shilong ka jing shet jing khret ka sun beneng ka bakiu kalong r.9 degree Celsius bat ka bahyar kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing sngam ka hau kalong prapu way na ka shispa ka jing hab slap kalong r millimeter kat ba hajuwai pat ka jing shet jing khret ka sun beneng ka bakiu kalong r.9 degree Celsius bat ka bahyar kalong khat khandai degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong prapu saw na ka shispa ka jing hab slap kalong r millimeter
Ka batay lupa ya ka jinglong jingman ka sinbeneng hatura shilong ba chuwai. Kan dum loo bat kan don ka jing hapsla bamalumala hakikat tu kat ni kijaka. Shuaban poi sa kabukot jang katup Khubor ngini pet beng sai shisien hikimat bakongsan. Daka task force penbena umentri rang badu ban penkala hakikam examen. Yarwa umudi ya Astrophysics na Manipur bajer keteng ya kekenhun ki keluar daka keteng kapung loktak na Manipur. Kentu umudi ya kisamla ban penyeso bat kishnong Khubor. And wandra ka sorkar pedeng da ka Public Examinations Amendment Bill. But kor kami rabay chanu ya katak maksiar haka Commonwealth Games arajar akong riyo nakabenta ka India. Ti parlok katung ilapoy siya kabakot jang katup Khubor jangi menta ka step. Hadu bangin de siyam yang bat pi shibit ka janmiet kuble ye pi baro.